الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من عزيزي الله رب العزة كرم دعاء وتانك الله رب العزة مباركين ديوانا میں واسطہ وشام نیکیاں نشاہیمہ بکان قیامت روچا الله رب العزة قشوكا ويشكنوكا درستنا توفيق وإخلاص بدنته وهرش عملي تها باك دلي الله رب العزة واسطة ما بيته اي عمل قيامت روچا یا پوچیا کنتے مردم دیوا جنتے هیچ انسانے کاران یانتے. الله رب العزة ہمارا حکم داتا کہ ہرچ عبادت تها پاک دلی الله رب العزة واسطة بکننے وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعزيزة مرچکین دیوان میں یک مبارکی دیوانی انشاءاللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیثہ چما بندات کنے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائتا انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق کہ من دین دیگ بتگا کہ من بلاہ اخلاق پورا بکنا چمکہ اخلاق اسلام پیسر بتا مہمان نوازی بتا معیار جلی بتا امانت بتا راست گشک بتا و دروگے و دوزیے و ٹگیے اے سجیں چیزانی برائی بتا و اے سجیں چیزانی نادوستی چیزانی بتا اسلام پیسر و اسلامت کا اسلام شرین چیز بتنا یہ لہتے پورا کتا و لہتے تأکید داتا کہ ہمیں چیزیں سراب بین ای امانتان ای اخلاقہ چیز یک اخلاق امانت اخلاق ہے امانت یک بلاہیں چیزیں امانت داری یک بلاہیں چیزیں قرما چارے قرآن تہا امانت بابتا چیہا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی فرمائتا امانت بابتا امانت یک برکت داریں یک بابرکتیں چیزیں. عمر بن خطاب ہن چونکہ سیر لہتے کتاب آستے کہ عمر بن خطاب یا وحدے مدینہ تہا ترتگی شپا کہ وتی رعیہ وتی مردمانی چارگا حالا گرگا یا لوگی دپا اوشتاتا گوتی خادم گوما بتا اسلمے یا لوگی دپا اوشتاتا یہ عشقتا یہ جنینی کماشی زالی وتی جنکا گوشی کہ شو باللبن بالماء کہ تو شیر گوما آپا ہور بکا و یہ جنین کار امی بتا کہ شیر بہا کتگے تو لبن گوما آپ ہور بکا کہ گیشتر بی ما گیشتر بہا کنے رئی جنکا گوشتا کہ تو ایش نکتا کہ مرچی امیر المؤمنین توار کنو کا توار کتا کہ ای چیزا مکنے یک غش یک دروگی رئی کماشی زالا گوشتا کہ نا امیر المؤمنین ولا منادی امیر المؤمنین یرانا کہ نا امیر المؤمنین مارا گندگائیں اور نا ہمیں مردکارا کے توار کتا یہ نا مارا گندگائیں کڑے ای جنینا ای جنکا گوشتا کہ اگر مارا نگندگائیں مارا اللہ رب العزت گندگائیں. عمر بن خطاب ہوتی خادمہ گوشتا کہ یہ لوگا یاد بکا صحبہ وڑا جو است پرستران تو دیکھے روایتی آستے کہ وتی خادم را دات گیا ہمیں لوگا کے پکا بکا کہ یہ جنکا سیر کتا گن اگر جنے چکے یہ اتکا چارتگی کے لوگ تو کا مردین نے ہمیں کماشیں زالیں و ہمیں جنے چکیں چوک روایتات کچھ لا بعل لهم لا بعل لها کہ کیا مرد نیستیں وتی چوکی جمع کتگا چوکی جمع کتگا اسی کے لوٹی کے سیر کا اگر شما پتا طاقت بیتیں جنے گرے گئے شمارا چانس نہ داتگا. یہ روایت سر کماشان واسطہ سر روایت ہے سیگ ابا ہمدہ نشتائی دعوتیت اسی اگر شما پتا جنے گرے گا طاقت بیتیں حرکتن الى النساء ما ترکها لکم شما واسطہ چانس نہ شمارا چانس نہ داتگا. یہ چوکا گوشتا کہ عبدالرحمن چوکا شو مارا جنہا عاصمہ گوشتا شی مارا منا جننی فزوجنی ایاها ورمنا سانگ بدے شبوما وعمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وتی ای چوک سانگ داتا
हमें जिनके गोमा नि अमानत को जेदा ये जाल हमें अमानतदार ही बिताई जने ए जिनका दिगे चौके आरता जिनके आरता ये हमें जिनका पता में नुमासगा उमर बिन खत्ताब यक बच के आरता नुमासग नाम बिता लैला इसया यक बच के आरता ई बचक मुसलमान ने हुक्मरान हाकिम दुरुस्तानी बिता ओ आदलो इंसाफ कुतगे मुसलमान इंतहा हंचो के सियर किताब आस्ते के ज़कात ज़ोरतगे तरतगा बाजार पो बाजार बितगा के ज़कात के ज़ीरे कस्सा उश्तारिया के उश्तर के मारा हाजत नेस्ते हमें चो खैर गेश बिता हमें चो माल गेश बिता मुसलमान ने मुल्का हमें चो अदल व इंसाफ बिता हमें चुका रास्ते चो कोहान इसरा गल्ला बरेचे के मर्दों मौशा के मुसलमान ने मुल्क तहा मोर्ग शुदिक बिता मुसलमान ने मुल्क तहा मोर्ग गो जानवर और दलवत शुदिक बिता गल्ला रेत का कोहान इसरा जानवर वास्ता इब्ता अमानत बरकतें अय ज़ुर्रियता चे चूने मर्दमियत का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा अज़ीज़ कुरान तहा फरमाता फल्युअद्दि लज़ी तुमिना अमानतह वल्यत्तक़िल्लाह रब्बह अगर अमानत ते के रास्ते शे अदाया बेकान वल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रब उतरोस इस मतलब हमसे कह रहे कि अमानत अदा नका व अमानत सरा अमानत मुहाफ़ज़त नका व नसंबाली बुरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करा न तो उससे आया अल्लाह इंशाअल्लाह हादीस बयान करने का रन में बयान करने कि अमानत कुजाम अमानत मतलब चाहिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नास अन तहकुमु बिल अदल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शुमार हुक्म दा के अमानत उती मर्दमान बिदिए उती हकदारान बिदिए और ये आयत नाज़िल बिता मन अज़ीज़त हंचो मारूफ है के अमा वहदा के मक्का फतह बिता आयत नाज़िल बिता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म दाता रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ता के अबे चाबियाँ हमा ख़ानदान के रबितगा हमा बनी शैबे बिदे वापस बल अमानत आमे एक लफ्ज़े हर अमानती इंशाअल्लाह ये आयत तहा पतरिते वल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मन अज़ीज़ा हम फरमायता कुरान तहा अमानत बाबता कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह वर्रसूल व तख़ूनू अमानातिकुम व अंतुम तअलमून ए मुअमिना कुरान तहा हर जगह मगंदी या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहन्नास फर'i लहा समअत गुलोत गोशाम बिदार عن شيء بن مسعود واشتا إما أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه या حكم الله رب العزة تردان या ترى حكم ده कि चीज़ें तर्क बेका لا تخون الله والرسول خيانة مكني الله رب العزة قوما ورسول صلى الله عليه وسلم قوما وتخونوا أماناتكم وتي أمان دهم خيانة مكني وأنتم تعلمون وشما زاني الله رب العزة تعريف كتب عزيزة مؤمناني جو سورة مؤمنون شرواتاي كي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون رند الله رب العزة عمي سياق فرمايتاك والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون كوتي مؤمنان صفتشي كا أمانة دارا الله رب العزة أهل كتابا هم ذكر كتا أمانة داري تاريخ الله رب العزة أهل كتابا هم بيان كتا ومن أهل الكتاب من تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من تأمنه بدينار لا يؤديه إليك شي أهل كتابة يهود كريستنا عيسائيان شي هنچي لاتي مردم هسته اگر تو باز مالی بده قنطار باز مالا وشام وڑی مالا وشام تو اگر تو باز مال دا واپس کنتے رسول صلى الله عليه وسلم من عزيزة صفت بتا ونام بتا الصادق الأمين إسلام بيسر راست قوش و أمانة دار لوط شعيب موسى صالح سجن پیغمبران بابتا الله رب العزة شاني بابتا فرمايتا
که انی لکم رسول امین فاتقوا الله واطیعون، که ما یک امانت داریم پیغمبری الله رب العزت طرفا چه. فاتقوا الله واطیعون بترس الله رب العزت کرا و منی احکام طاعته بکنه، منی سنت طاعته بکنه. و موسی علیه السلام اما وحده درتکا چونکه قرآن تهاي سورة القصص درتکا موسی علیه السلام تی بازاراتی پتروس اتکا یک آپی سرا دیتگی کے دوف جنکا وتی رمگا آپ ندی گایا ای اشانی رمگ زورتی جوس کتش ما پرچا روتی رمگا آپ ندی گئے اسی کے ما جنینی او ددرو مردین او تی رمگا آپ دیگا او تی پسو دلوتا او میں مارا پتی ہا کماشینی. موسی علیہ السلام ورا زورتا اشان رمگ آپ داتگان پدا داتگان تی پدشتا یا درچ کی چیرا فإني لما ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذا خير يا الله تومنا داتا ما أنجا قريب يا. إيه أمي أمانة دار وجاء أمي أمانة وجاء بدا أتكا إيه جنيك شوتين وتبتك ربيان كتا بتاي لوتاي تا موسى عليه السلام. راها قد روان بيتنا موسى عليه السلام هي پوشتا كتنا होती ओष्टी की क्या कहाँ राह मर रहा राह गलत भी कुछ में दो के शांक भी दिए कि पहला राह है अमी अमानत वजहा पदयात का इजनक शुता जन किया इदु जन का चीज़ क्या उसने या अब तस्तأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين कि शत्रु मर्दम हमसे कि तोती उजरते तोती कर्रा कारा दारे तोती कर्रा कने القوي ताकतवर व अमानत तार किसी अमानत दित्तगी पसो दलवता अमानत दित्तगी और राहा शी इज्जत गैरत अंसरा अमानत दित्तगी الله رب العزة कार हों दा मूसा अलैहिस्सलाम शुएब कर्रा शुएब जनक बितिगा ओ जनी हम दाते चल हर किस्सा अमानतदार मर्दों जन दा अमानत फिर संभाला जनी हम दाते जो जनकाची यकी को मसा इनको मूसा अलैहिस्सलाम وجا गई हम मिलले 10 साल हमशन कर्रा भी رسول صلى الله عليه وسلم من عزيزا فرمايته أمانة بارك بابته كأدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أمانة أداب كان ريكية ترى أمانة دا أو خيانة داري مكان خيانة مكان أمانة قوما لا أمانة لمن لا إيمان لا إيمان لمن لا أمانة له شي إيمان نيستي پورا إيمان كسب إيمان پورا نبي غاية أمانة نيستين أمانة داري नहीं وهي چیزیں ہم مشبكنا عزيزة رسول صلى الله عليه وسلم فرمان إذا ضيعت الأمانة فارتقب أو فانتظر الساعة اگر امانت داری گار بھی وہ قیامت انتظار بکا ہمیں چو امانت مهم ہے امانت چی شرنے امانت ہمیں چیزیں کی اکتیکیتے کر رہا ایرکن سامان ذر مال چیزیں اور روتیں پدر اندہ یا وحدی رند کے زیرتے تو واپس زیت وشم امانت دا انہا ایک مثال امانته هرچ نعمتي الله رب العزة ترى داتا اي امانته الله رب العزة ترى چوكو اولاد جان داتا اي امانته بسنبالشا فليؤدي الذي ائتمن امانته وليتق الله ربه وهر وحده بچارتو شان حق ديكا يا غهنا الله رب العزة ترى لوك داتا تو بچارتو يي امانته سنبالغا يي امانته حق ديغا اگا اننا الله رب العزة ترى تنخوا داتا مال داتا تو بچار کے اي مال امانته اي امانته حق تو ديغا يشيا سنبالغا اگا اننا الله رب العزة ترى صحة وعافية داتا تو بچارتو يي صحة وعافية الله رب العزة استعمال كنغا اگا اننا اگر پجر بوانگ بھی تو ہمیں کمبلا چیز کو تنا کنے یہ چیزیں میں دھیان بیتی ہیں میں نے عزیزہ و امانت ہنچی چیزیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنچو مانگو کے بیان کو تا و صحابیاں یہ چیزیں اہتمام بیتا عبداللہ بن مبارک بیتا یک تابعیه من عزیزہ اشیاء درس تہاشی قلم پروشتا قلم پیسرا چی بیتگا یا پوٹ بیتگا جاہلت روند بیتا یا دار بیتگا انکان تہا رنگان تہا جاتگا و لکتا ای اسی کلم پروشتا درس تهاش دک کلم زورتا ای درسی بیتا مروه انی تقریبا موشد ترکمانستانه او اسی بازار کجا بیتا عراقه
درس خلاص بيتا يشوت سامان بستغا او كلمة وتكرر بيهار كتا ترکمانستان چ درتکت دین پر عراقا چچو راہ ہیں نیم راہ راستہ دیتی کہ پلانی قلم من کر رہا ہے یہ واپس شوتا پدا قلم داتا واپس شوتا پدا یہ قلم دات گئے وی الله رب العزت كرام عزيزة مردم دعاء بلوتي كي مردم الله رب العزت هي مدد بك كي امانتا بسنبالي هنشو كما يكون امانت يك چیزی نہیں او آخری قصة من عزيزة مرچی کو دجنین قصة مرچی الشيخ ذكر كتر شيخ ناوم ذكرنا كده شيخ ذكر كتر سبحان الله يكيوشي بيسرا امانت بتن امانت انگا روچ مرچی امانت داری مردم ہستے وتر نقصان بھی بلا امانت نقصانیاں نہیں لیتے ہیں شیخ ذکر کرانشی کہ یا مردکار بتا یہ دو جان بیتگا بلا یہ جن گپتا اولی آل ندا تک ما دو جان گپتا دومی جان گپتا نی اولی صحیح نہیں بیتا ای مردکار وفات بیتا اشیا دنیا لحتی علت داتا لحتی مال علت داتا اشی وفاتی ران گوڑا ای جنین صحیح بیتا کہ اشیا دیکھ جنین ہم ماستے او پلان جا گئے آئے اشیا ہوتی ای جنین حق زورتا جدا کتا بورتا ہمیں جنین کر رہا رسیتا کہ ای تی حق ہیں یعنی مردو ای چیزا حیران نبی کہ جنین امانت دار بیتا وشی پہل دی سوچ ایک شچی کیفیتی مدیا انہا جنین پتا چی وشتا دومیگا آیا وشتا انہا اشتا ای مالتا منی حق نیستے تمکا یہ مرگا پیسر من سون داتگا نیا یہ بزرگتی انہا کس اینا بلچے امانتیں الله رب العزت كرمنا عزيزة من دعاء لوتن الله رب العزت مارا وشمارا وسجي مسلمانا أمانة ديجي وأمانة حفاظت كنجة توفيقة بدا وإي دين يك مستري أمانة ميكر راين أمي ديني من عزيزة الله رب العزت بيش كتا آسمان وزمين وكوهان سرا آيا إي أمانة نزورتا إنسان سرا بيش كتا إنسان إي أمانة قبول كتا الله رب العزت سرا الله رب العزت كرمنا دعاء لوتك الله رب العزت مارا شمارا يدين سرا قائم بكنتي الله رب العزت ميش ومي درستان پریشانیاں وكارا آسان بكن الله رب العزت ميش ومي سجي مريضا شفاء بدنتي الله رب العزت ميش ومي درو ميتا جنة نسيب بكنتي ومارا ملاقات نسيب بكان نقوم جنة يا رب العالمين. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خير.